wewe ni Mamdogo. wewe ngutu sana ndani kumwenda baba. Mamdogo twende. So kama hata Leo nakwambia vitu vishakuwa ngufu mamdogo. Nilikutumia message kwa WhatsApp haupo unaisoma. Ndio maana mimi nakia kuangalia. Mamdogo tunaenda vitu vishakuwa ngufu. Mamdogo ba etranger kwa wanamaliza. Na vile wewe kwa rusagi mimi wabugo. Hai. Angalia. Mamdogo unaona message. Etranger mwe walifanya hivi. Après huyu ni mimi na wewe. Mamdogo tunaenda. Hii foto raba neza. Uyu so ndiko ndavura. Hii foto wewe ubona ko ndiko ndavura. Ndabi. Sasa iyi shati ntubona ko niwe yambaye. Ntibishoboka. Ivyo ni ibintu ntuze kukwiragiza ibihuhanga. Iyo foto rukandebe. Ubwa mbere na mbere uyu muntu nimvukira yo ngari impumuro. Uranyumva neza. Ubwa kabiri nta muntu yamubwiye nabi n'impanuka y'imodoka. Ivyo uri kurambarira. sida. Muga, uyu ni njyewe rwose. Ako si umuntu wadufotoye ubu ngubu koko ninde? Uzi umwanya twamaze dutegereza umuntu wadutabara, abantu bo gutabara banafotora humva. Ubu se n'ibiki koko nk'aba bantu? Sikukuwa na kama habari ni za bongo. Mamdogo mimi naona ku Facebook wanatia fasi yote na mimi nikatumia wenzangu wote. Nangu alipartage. Mimi natoka kiduru. Mamdogo mimi sikuna juu. Tumaze kubivuga ni inshuro nyinshi. Ibi bintu by'amarezo sosio, ibi bintu byo gupartage ama information utazi neza ko ari ibyo. Nari kubujije. Wazi nk'ubu impagararo bateye mu bantu. Mvira